Enkoko ezi zihirwe mu ishengero wa Ruhinda South mu district ya Metumba kandi zigabirwa mu rukagwa ruto mu mugombora ya Rehe hamwe n'abanyakate to mugombora ya Kabera mu Ruhinda South. Ikigondo tubakweta Isisude Integrated Community Empowerment for Sustainable Development. Ndonjinge project y'enkoko abakazi ba Ruhinda South bakuzitwara zo reje zirise kandi kuzatera amahoro kwiyagamba jagumana n'umusente tukirwana soko umugayanje ngonezo kurabana banje kitabo anezo gurumunyu ndeba icyabo cyitino bworo nyina ho kuyesente zo twiza kanisa nimbara kusoma abo kuzo twiza ubundi ndumwe muri sabuni nashime kubweno tutuntu webwe bikargamo nanyembo muri by'ibyiza abakira mu kuruguga b'enkoko ezi bashabira kwihara amabanja garo kubanyangaraza gakimusya no utabankubo maka ko kubanza haina ka boxa korwa kana haina ka boxa korwa mkaga haina ka boxa kazande haina kibina cy'abanyama haina cyo muceri haina cyo kuzikirana ebo byona atogu mwaja ngwampaka kachi ntuwaya ko mwana enda hino mwechisa mtutu yayiha mwaka akaka ngona kachi ntana yo nenkoko yes abatungire enkoko ezi bashabira kuzireberera kurungi gasha kwa Ben Muhozi